A vršnjačko nasilje je jutros naša tema. Kako reaguju škole, odnosno kako razgovaraju sa žrtvom, a kako sa počiniocem nasilja. O tome priča koleginica Nina Marković u nastavku. Nina, gdje se nalaziš? Dobro jutro, Bojana, prije svega svim našim gledalcima. Dobro jutro vama u studiju. Javljamo se uživo iz osnovne škole Savo Pejanović. U nastavku, kao što si i najavilo, govorimo o tome kako razgovarati sa žrtvom, kako sa onim ko je počinio vršnjačko nasilje, ali i jesu li kazne adekvatne. Naša sagovornica je Milica Pušenjić. Dobro jutro. Dobro jutro i pozdrav vašim gledalcima. Evo, kažete nam šta bilježite i čemu svjedočite u posljednje vrijeme. Je li se povećalo vršnjačko nasilje među djecom i kako reaguju školski psiholozi? Pa svjedoci smo da bukvalno iz dana u dan vidimo neke događaje, tuče, uvrede, kako kod djece, tako moram priznati i kod odraslih. Evo, mislim da je baš jučer bilo u medijima objavljeno ponašanje odraslih ljudi koji su i na nekim funkcijama koje apsolutno nije prihvatljivo i nije adekvatno. Tako da ako gledamo u tom smislu jeste se povećao broj, odnosno vidljivo je, svakodnevno se dešava. Ono što u školi radimo, svakako znamo da postoje protokoli koji se sprovode u školi kada se desi, a naravno radi se i na prevenciji i nekako čini mi se da mi mnogo češće pričamo o tim kaznama, sankcijama kada se nešto desi, a mnogo manje se bavimo prevencijom, što u stvari čini mi se način kako da spriječimo ili da smanjimo broj pojave ovakvih slučajeva. Tako da kako se radi na prevenciji putem radionica, razgovora sa djecom, sa roditeljima, u školi čak sprovodimo i programe roditeljstva, tako imamo i određene korake koje sprovodimo kada otkrijemo da se nešto desilo i ne samo škola, već uključujemo i druge institucije, najčešće Centar za socijalni rad. I onda ako pričamo o načinu šta se dalje radi, o daljim koracima, onda već tu postoje planovi podrške i za dijete koje je počinilac i za dijete koje je imalo iskustvo vršnjačkog nasilja. Upravo i to je naredno pitanje. U slučaju kada se desi vršnjačko nasilje, kako razgovarate sa žrtvom, kako sa onim koga je i počinio? Veoma je važno da kada je u pitanju dijete koje je imalo to iskustvo, nekako vjerujemo da ne osuđujemo, da ne omalovažavamo ili da ne umanjujemo zapravo to njegovo iskustvo, a često nekako reakcija odraslih bude i ta, ma nije to ništa, to je dječja igra, to je najopasnije što možemo da uradimo i nekako nije dobro, već je važno tom djetetu pružiti podršku i jednom i drugom. Podjednako je važno baviti se i počiniocem i djetetom koje je doživjelo takvo iskustvo, u cilju jačanja ličnosti i jednog i drugog djeteta, razvijanje nekih emocionalnih kompetencija koje možda nisu imali do sada. Kod djeteta koje je doživjelo takvo iskustvo radimo na jačanju ličnosti, na obradi tog iskustva, proradi i prosto ugrađivanju takvog jednog iskustva u njegovo iskustvo i životno i radimo na tome da nastavi dalje, da funkcioniše i da eventualno ukoliko dođe ponovo do nekog takvog do takve situacije da onda drugačije reaguje funkcionalno onako kako bi možda bilo za njega korisnije. Kod djeteta koje je počinilac također se radi na razvijanju nekih vještina, uključuje se možda u neke radionice nenasilnog rješavanja konflikata, radi se na nekoj organizaciji možda vremena. I naravno, ukoliko je potrebno, radi se i sa porodicom. Tu nam je Centar za socijalni rad glavni, nekako da kažem, partner ili saradnik, jer oni imaju ingerencije, odnosno oni se bave prosto porodicom, oni su organ starateljstva i imaju mogućnost da uđu u porodicu i da oslušno vide to porodično funkcionisanje, ukoliko je potrebno rade sa cijelim sistemom. I mislim da je to nekako najbolji način pristupa bilo kojem obliku vršnjačkog nasilja, da se ne bavimo samo pojedincem, već da se cijeli sistem uključi svako iz svog ugla, pruži podršku djetetu, porodici i da se uključe sve institucije. Jer nekako čini mi se da je neki prizvuk u posljednje vrijeme da je škola ta koja je možda odgovorna i koja bi trebalo najviše da reaguje. Slažem se, da, i škola je veoma važna zato što najveći dio života jednog dana dijete provede u školi, međutim svi mi kao društvo smo odgovorni i svi treba da preduzmemo neke korake kako bi se spriječilo, reagovalo i prosto procenat nasilja bio manji.
A koji je to trenutak kada se uključuju ostali nadležni organi, pa je to i Centar za socijalni rad i čitav sistem? Je li to čim se desi ili nakon razgovora? Pa ja mislim da bi mi nekako trebali uvijek da budemo svi uključeni, jer to se ne dešava van društva i van sistema, nego smo mi svi u lancu karike i svi smo dio sistema i svi bi trebalo da budemo nekako i budni i da pratimo i da reagujemo, a kad se desi da pošaljemo pravu poruku, da to nije okej, da nije dozvoljeno, da nije u redu i onda naučiti dati načine, alatke, mogućnosti kako drugačije. Kada se desi, sad zavisi od vrste vršnjačkog nasilja, od njegovog stepena, od intenziteta, uključuju se druge institucije kao što je i policija i zdravstveni sistem i Centar za socijalni rad, a naravno ukoliko su to neki đački sukobi, neke jednokratne svađe, razmirice, to je nešto što se rješava na nivou škole i onda se ne uključuju druge institucije. Međutim, ukoliko je zaista nešto ozbiljnije, nešto što duže traje, nešto što ima dalekosežnije posljedice, važno je da se svi dijelovi sistema iz svog ugla adekvatno uključe i bave, ne jednom, nego da se kontinuirano bave tom djecom. Nekako, i kad pričamo, evo pomenuli ste i kazne, nekako moj utisak je da to ostane na toj jednoj kazni, onda nam dijete krene od vaspitnih mjera u školi, pa možda ajde da sad idemo neke ekstremne primjere, ide u drugu ustanovu, mijenja odjeljenja, a ništa drugo se ne radi. Pa upravo i to, eto, neka to bude pitanje za kraj ovog razgovora, u korist smanjeno vladane, to su najčešće kazne koje se dobijaju u slučaju vršnjačkog nasilja. Da li to negdje djeci šalje poruku da to nema tolike posljedice kao što ima? Mislim, da li bi trebalo mijenjati kazne? Pa sad je to pitanje za diskusiju u kom smjeru i na koji način mijenjati ove trenutne vaspitne mjere. One su tu kao jedna opcija školi i dobro je da su tu, da škola ima tu mogućnost izricanja vaspitnih mjera zbog drugih učenika, zbog slanja poruke generalno društvu i tom djetetu da to ponašanje jednostavno nije okej i da ga mi u školi ne dozvoljavamo. Sa druge strane, paralelno sa izricanjem tih vaspitnih mjera u školi se radi, pretpostavljam da se radi u svim školama sa tim djetetom individualno, grupno i prosto ne može ostati samo na izricanju vaspitne mjere, već je potrebno raditi savjetodavni rad sa djetetom, sa roditeljima kako bi imalo efekta zapravo to izricanje vaspitnih mjera. Hvala najljepše, Milice, što ste izdvojili vrijeme za Boju jutra. Hvala i vama. Dakle, eto, dragi gledalci, čuli ste šta školski psiholozi preduzimaju u slučaju vršnjačkog nasilja. O ovoj temi biće riječi i u nastavku. Bojana?